UKhuzani Mpongose idlamlenze usevele wahlatshwa njengomfana omncane umxhele, uyabona ukuthi ukhombisa ukujabula ngalokho okwenzakalayo. Le nto eyenzakalayo-ke akusiyinto eyenzeka okokuqala, kuhlezi yenzeka futhi le nto lena imphatha kahle uKhuzani. Futhi lokho kumenza asho ukuthi abalandeli bakhe ngendlela abaningi ngayo abanye basazalwa. Kunomfana omncane-ke ovele wathi nje pu ngengoma kaKhuzani ethi Ijele, wayiphosta uKhuzani ekhasini lakhe umfana ecula Ijele. Wayithokozele nansi ividiyo, ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike. Danke lapho. Umshado,